Ke episode pertama jong ke India version season 4 ke bansa ni kasing saja ke singi ubelai jong ke negatiu. On cha eliminate sa iwai contestant na ke India version season 4 ke negatiu. Haduk menta dang don san rengut ke contestant sangut serang arngut kentai. Naman hak negatiu ke baladep la cha eliminate arngut ke contestant na ke India version season 4. Ke India version season 4 kan sabe sa iwai contestant hak negatiu. Padon san ne tang sangut ke contestant banyak hun ya ke final le. Mentang ke final le kalau janpa satang artiyo lawan ke final le. Mentang ini page menu itai contestant ki ban sabe nak India version season 4 hagane ketiyo. Lakin rungut ki contestant badang don mentang, langut ki contestant mentang ki don hak safe zone, bad langut ki contestant don hak jingma. Ki badon hak safe zone de ustif uhas bad unepu bad unaction. Ki baap hak jingma pan de ka Ishani bad Akina bad nepu. Unipo hakane ketiyo baladem ulat chalit na kajingsa eliminate namar ba uyo duna bah kawun. Padudon ru hakatup jongki contestant ki barit buat tam na baru contestant. Kumta la dajia kumne pa unipo uyo duna biang kawut hakane ketiyo ulat ban sa eliminate ru. Henry kat kumbalong menta ki barit buat tam de ka Akina ban Ishani. Epedeng kini ki arngut ka Akina ban Ishani lati kena ban sabe iwe. Henry empat tip mano ban sabe ka Akina ne ka Ishani. Daging sepej ka sengi sonde jong kene ketiyo.